Sanibonani ngiyabingelela babukeli emakhaya igama lami Kenani Kenny KJ Shumo, the place of milk and honey, the promised land in Votalemnyama 2. I welcome you to this wonderful and life-changing program which is called Your Faith. You know, the Bible says grace has made everything available, but for you to access it or to appropriate it, it needs your faith. So today we are talking about a topic that is very, very interesting and it's your, can a Christian lose his or her salvation now? So we are talking about that subject. I'm happy to never found this bamla. Siyabingelela emakhaya ngiyabingelela KKG ngiyabingelela Menier ngiyabingelela Pastor Taylor igama lami ngimlungu wakamabibela ikhonza la eLighthouse Church Phakani eSinzisini. Amen. Ngibingelele njengoba sasilo la mfundisi la Menier Bilo igama lika Church eSinzisiwe. Ngiyabonga kakhulu. Amen. So bafundisi bami ngiyanamukela, welcome. So sikhuluma ngetopic lemnanzi kakhulu namuhla, but iyadida yona kunindlela ukukhulunywa ngayo topic. Nami kukhona nje ngifuna ukwazi kabanzi ngayo ukuthi can a Christian lose his or her salvation na? Ngabe insinziso iyakulahlekela na as umzalwane. So angathi ukuthi ngibani la ngicala. Awuthengicala. Yes man. Yeah, imadinga ukwenza ngokuqala ngoba ide answer le yeah. Okay. Ngoba kunetimo nekudependa kodwa yabona. Okay. Yeah, akusinzaba longathi yebo kunokuthi cha ngoba nawuthi yebo kumele uyebo umbalansise, nawuthi cha nalo cha kumele umbalansise. Konke siyathi ukuthi sikubalansisa ngescripture. Okay. Menier. Yeah. All right. According to my understanding, mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu njengoba alethe salvation emntwini umuntu asindiswe akamlahli umuntu ayimlahlekeli insindiso umuntu nguye umuntu akhiphako tiwe grace yaNkulunkulu kuze uthalahlekele insindiso ngoba uNkulunkulu uthembekile akaguquki uhlala mile njalo sekuba ngesi nje lesiphisitela sithi khiphe ugrace yaNkulunkulu. Okay, ngiyayiva. So ngiva Mr. Mavimbela lana ukuthi kungiyebo kungichanga. Ngicela ukuthi uchaze kabani lapho ukuthi uthi nothi yes no futhi. Okay. Ngawuzama ngalokusemandleni ukuthi ngichaze kodwa ke stop ngithi inkosi. Haleluya. Ngithi yebo noma cha ngoba uNkulunkulu nakaletha insinziso siyapi ukuthi uyilethe njengesipho. Haleluya. That is why uyilethe njengesipho, uyilethe kwaba igrace, kwaba ngomusa. Grace ichaza ukuthi umusa waNkulunkulu esingawudeserve, unmerited favor laba ngesilungu. Okay. Musa lesingakawusebenzeli, esingakawujulukeli. Shokusho ukuthi umqalisi wabo uNkulunkulu wabese ulethela thina ibani as uqale uNkulunkulu umqalisi wabo umphilisi wabo uNkulunkulu usipho kithi. uNkulunkulu insinziso imile njalo, uNkulunkulu insinziso imile ngulaphakathi ayiguquki. Okay. Right? Manje ngoba thine bantu after ifall ya Adam sabe sesiwela esonweni. Haleluya. Mase siwele esonweni thine bantu asasiyo that consistent. Silala sivuke. That is why nasensindisweni thine bantu siyakhona ukuthi sisuke ensindisweni yaNkulunkulu. Not ukuthi uNkulunkulu yena so inje iplan yakhe yesalvation. Iplan yaNkulunkulu insindiso imile njalo ayisoze yaguquka. Okay. I hope ngiyavakala. Yeah, ngiyavakala. Menier. Oh, okay. Mina ngilomuntu lothanza kahle kahle yenza kuyilanza cishe kuze kusi ikhona ukuvakala kahle. Ngivame kubiyela emuva ke mina. Buyela. So because i-salvation kubuya ngazi ukuthi into yanamuhla noma into leqhamuka kaJesu. Kanti akusinjalo lefuna ukuthi siqale lapho lento sichaze lapho ngoba i-salvation beyivile khona
Even Old Testament salvation vele khona, because salvation is to ukuthi usinziswe esonweni nawo sikhona lo mhlawumbe lokwendile bese ke uyarepent through uthola yini usinziso salvation. And lesa sikhathi bekusebenza ke nasibuka Old Testament inzaba ukuthi ihlatshelo bantu beyoconfessa itono tabo bese kuthi kanjani seba receive salvation. Uyabona, so manje ke le timvu nanani lengadi lebeyichitheka lapho inkinga yakhona ukuthi ingadi lebena njani yetilwane lephelelwa iveli. That's why banokuya etempelini njalo ngeminyaka abantu baya ukuconfessa basinziswe. Manje ke bungoti baloko i-temporary. Yabo, so it's whereby because kwendeka konke lokho nje inzaba yaso kwendeka nje inzaba i-salvation and stuff i-problem yini kuliwa lesono. And then from there wangasebenzi lekubashi lo bekwendo ya temple njengoba sathi ukuthi kusithundi i-testament isithundi saloko lokudala ngoba kunebungoti futhi bekuthi umuntu ngoba bekiwa kanye etempelini ngithi what if lo muntu loyo after 3 months on angakafiki angakayi kwenda mhlatshelo nemvu etempelini kuchaza ukuthi lo muntu lo sofele sonweni. You understand? So yabona bungoti balo bekusembela kulo mthetho loyo. So manje sengiloko ke akuzange kusebenze that much because baningi bantu endleleni lebese balahlekelwa i-salvation because babamba lo nakufika ilanga leso ithathivu nyeko lona. What if when there's something before that? And then from there sengiloko ke introduce the permanent salvation. Lokumjesu lo wancoba kwabanguye kuphela lo wathatha lo wancoba so because through yena we are saved, permanently saved. You understand? So manje ke lokusave lokho kuhambisana negrace. Yabo, through grace we are saved ngaKristu. So manje ke ungaze ubuyele emuva ubuyele emuva ngoba kuna kusimanje siquote indzaba ukuthi sibuyele emuva ukuthi uhlatshele and stuff like that. Singendi lokho singenda lokho sirong ufuna silandzele indzaba besemu sebenzisa umthetho. Uyabona sebenzisa umthetho singaze sifake umthetho naKristu kusho ukuthi Kristu yedwa akasina. So it's whereby so lahlekelwa yini sokuthi iplan kaNkulunkulu uyalisona ngaKristu because yena wabeka Kristu as a permanent sacrifice. Not something else puts behind because there's something else new like cancellable through Christ. Yabo kusi through yena wendlela leqiniso. Okay. Yabo so manje ke nasihluleka lokho sifaka futhi umthetho siphikisa inzondo kaNkulunkulu. Yabo of which uNkulunkulu azange through Christ shokuthi Christ yena yedwa akekho enough. So manje who are we ukuthi singaphikisana naNkulunkulu sithi hayi okay siyeva yena kuphelele but kufuneka siphinze futhi sikhuluma and then iBhayibheli sisele inzalo kaNkulunkulu. Mina according to myself ngibona ngazuthi ngilendo leyo misunderstanding bese uluzwa igrace yaNkulunkulu mawubuyela back uluzwa igrace yaNkulunkulu because awusathembi lokho uNkulunkulu la kwendele kona la kulethi Jesu Christ. Exactly. So ngiloko mina In other words kahle futhi wena man of God kude indlela yokusinzisa ngaphandle kwaJesu. njengoba nisho ukuthi indlela yokucikisa There's no other sacrifice bekumele siwele thina futhi like ngoba nguye yedwa la kucitheka ngabakayo indzaba yesona ne. indzaba yesona le Okay. ngiyele yancoba sono permanent. Okay. In other words salvation uyayiluza ukuthi ubele back kule into bese sebenze eqaleni. Awuyiluzi ukuthi wendani or wendeni into inhlamba or nyatshontsha or whatever. uNkulunkulu akasuki kuwe akayithatha salvation nguwe losuka kuNkulunkulu ngokuthi nguwe lo shifta ukuthi uphinze futhi ubuyele kuphi kufana nokuthi uphinze futhi bakise Canada ubuyele eEgypt ngoba sigcina. Okay. Okay. So there is this thing endakalabo lefuna ukuyibudelana. Ngende ukuthi okay umzalwane
Oh, does it mean ukuthi mangabe usindisiwe uba perfect or awendi sono or whatever? Sometimes let's take yasindiswa nalo bekune addiction lethile or bekune habit ma-habits wendawo kunilesi wendawo sibalive secret kuyabonakala akumathi sinokujaja labantu sibabonayo ngaphandle but there are a lot of things that ezenzakalayo even behind doors ingabonakali. So let's take now lokuyaqhubeka sona ngiyabona but ngisindisiwe chaza kuthini lo ngabe isalvation yami kusho kona ukuthi seyahambile mangabe ngibile back into lebenyenda ngisengasindiswanga ngicela ukuthi nichaze nje stuff because a lot of Christians that I know but they are struggling with a lot of things. They are busy behind the scene bakhona bakwenda so sithi ngaba babona public sikubona sebaleni futhi. Amen. Yashaya leyo Kenny, yashaya ngoba bantu basetimeni lesihlukile ngempilo benda lokho ngetimo lesihlukile. Angeke sithathe bonke abantu sibafake ebandleni ngoba letimo atifani labatendi labona. Sekuyahlukana letimo ukuthi lo muntu uyenda lento ngoba iyamehlula kumbe lo muntu uyenda lento ngoba vele so comfortable kulo kumbe vele lo muntu uyenda lento akazange nje vele ase amkholwe naNkulunkulu kwasekuqaleni. So tiningi nje tinto leti involve nje khona lapho kuyahluka vele ngoba lo labanye just because bantu ba faithful esontweni baya attenda benda konke lokwentiwako esontweni akusho ukuthi basindisiwe ngisho. Labanye lomunye vele yamhlula lento ngoba sono siyamehlula uyazama mara uyahlulela. Okay man indlela yokhulumako uzibantu bangaba faithful esontweni bende kahle esontweni but doesn't mean basindisiwe. Ingala ukuthi ungahlala ukuthi mina ngibhemi mina ngathi angijoli impilo but wangasindiswanga. Kulunga kwakho ingala ukuthi akhambisana nokusindiswa kwakho. Cha ukusindisi lo uKristu kuphela nokusindisayo. Okay, because there are a lot of people that I know even sakhula. Ukhula kahle nje uphila kahle akanathi akabhemi akajontshi akahamba ebusuku. Mina ngathi vele abantu abajake ngivela bayizulwini even nalomunye lobukela ka no ukutshela lo okay. Bantu abayizulwini ningilawo because yamantu akanathi abantu akajonti akabhemi uphila perfect umuntu usungela ezulwini. No. Kumele umuntu asindiswe ngoba all have sinned and fall short of the glory of God. Okay. Wonke umuntu wonile akukhathalekile ukuthi wone kakhulu kanganani kumbe kancane kanganani ngoba siyavuma don't ukuthi abantu bahlingana kodwa wonke umuntu wonile sono phambi kaNkulunkulu sono. Sonke uNkulunkulu uyingcwele naNkulunkulu angcwele sonke sono kumele asijaje noma sikhulu noma sincane. That is why uNkulunkulu aletha umthetho khona sitawubonakala sono sisono. uNkulunkulu nakajaja sono usijaja ngokwemthetho usijaja perfect kuba sono akazi hayi ngoba lona wente lokuncane ngitamqolela no konke kuba sono losikhulu nalokuncane uNkulunkulu kumele akujaje. That is why wonke umuntu kumele asindiswe akukhathalekile ukuthi sono sakhe sibonakala sisincane kumbe sono sakhe sikhulu. Wonke umuntu at the end of the day kumele asindiswe amukele Jesu Kristu njengenkosi nomsindisi athathe ukukholwa kwakhe abambelele kuJesu Kristu yena yedwa njengenkosi nomsindisi. Okay. Ngicela ukufunda just kancane like lama Facebook comment lana because bakhona laba commenting. Okay, lumina uthi na yes, you can lose salvation just like Islam. You lose your iman, faith. People fall. Usho njalo lo munye so lo muthi yebo buthe bendlela kuyakubanga lokho kulabana futhi ayiluza isalvation ukuthi bendlela lo muthi ayiluza isalvation njengeIslam ayiluza nje ifaith yakho uyawo. Angathi kabani ngeIslam angeke ngikhulume ngayo. Angeke ngikhulume ngeIslam angathi kabani ngeIslam akasisikhola kuIslam. Ngithatha lapho. Okay. So lumina uthi kuya kulolu ngebuthe bendlela hayi uyaphosisa ngoba ngebuthe bendlela ngila kumele ukukhule kakhulu kuKristu kahle ngebuthe bendlela kumele ngangilapho wena usonzela kakhulu kuKristu. Buthe bendlela ngibona lokumele ukuthi ngabe sengila uqala khona vele uba sibani selive ukhanyisele live. Buthe bendlela nokwazi akusiyi excuse. Okay, there's this thing like khona leyendakala even esemasondweni iyandeka nje emhlabeni wonke. Ne question yilwa ngubudayo ukuthi kubanga yini usikandi abantu abasindisiwe
umuntu asindiswe usona ku10 asindisiwe but kuthi le tshintshako the same thing lekadela so that and even so tenda more asilumi like kahle kahle ngine lesixoshaka even asemasontweni namaChristian ngendlela neniphila ngakhona ngendlela nela ngakhona tiyo like kini sesingasayibona ukuyibona lento la kini kuba manje umzalwane like ukuthi instead ukuthi abe better abe worse maybe kunemona abe nemona more like kube monje bangayini lokho hey ngingele khona leyo lesingeke sala lesingeke sayiphikisa ikhona yaphila leyo kakhulu dependa because ngicabanga mina ukuthi kuleka ama teachings okay lapha sarani nami kuleka ama teachings emabandleni nokuphazamana because ebandleni into lengekho ngeke umuntu azayithola yes emabandleni kuleka ama teachings because no wisdom as a leader I have to know this person we are figure how to handle my newcomers take him from the ground according to our levels you understand and then thirdly ngalokuzabulisa ke kwakona lokho kukhulisa umuntu asikwadi because we are rushing to open our ministries while we are still babies. Okay, ngicela ungene deep lapho. You open our ministries. As someone osa munya libisi, you can't ukuthi uphinze ukhulise umuntu abemtsana. Lo mnyaka church yafana ngibithiwe umuntu bangprofessor like nami ngibona ama vision yakho sonkulunkulu mina ngipostoli or ngiprophet umtshela kuthini umuntu. Yeah, first thing le fanele siyazi ukuthi umuntu ubitwa asenakatana. Umuntu ubitwa asenakatana. Umuntu uvela sagcotshiwe. As I ngithatha ukusho mina ukuthi lokwentekayo empilweni yomuntu kusuka ku confirm in a spiritual realm bese kuya physical and then lo muntu loyo what happening nakagcotshwa la emhlabeni kusuka ku manifesta lento levile angiyo lo nkulunkulu ayi confirm asengakavili right and then from there sekufanele ukuthi njengoba sathi ukuthi ne fivefold ministry obviously ngiyabona ukuthi maybe I'm a prophet like ngiyabekisa ngiyabona ukuthi une ministry lekhona. You understand? But even me le gift yami angizange ngikhule kuyo as a prophet ngigijimela kuyisebenzisa kwi-activator ngingakakhuli kuyo through kufunza kubalekile it have to be because anointing kufuneka align ne maturity maturity not ukukhula ngikhuluma nge-spiritual maturity kukhula kamoya not ukukhula kweminyaka ukuthi mina ngina 60 years ukukhula kwakamoya you understand because ukuthi uhambisana anointing yakho so la I remember lo nyakutshela something ukuthi Moses bambida wakhala ngemangangamela sinangwathi khona senkulunkulu kanti mina ngembali ukuthi lo uNkulunkulu makabida ukunikana lamandla ukunikana le knowledge immediately ukuthi ungahamba there's no need ukuthi ungadelay like kuthiwa lapho because someone told me that uNkulunkulu ambida Moses semangangamela so naye sengisokufunza na kuyasikho wahlathi sikuniswe sele Sunday school sokuyafunza now sokumele ahambe a7 kuyaphosisa ngoba lenzaba ya Moses uyikhayidulu ngoba tsala Moses abikiwe khona la aze kufike lapho Moses warasha njengalokashilo warasha wabulala umGibhiti afuna kwenda umsebenzi uNkulunkulu ungakafiki isikhathi wayomela yohlala another 40 years edesert before uNkulunkulu atombida ngoba besekufikile leso sikhathi ngokufunela sona in other words ungenile training Moses ungenile training Moses ungenile training Moses wafunza uGibhiti wafuna ukunceda ama-Israyeli ngeGibhiti uNkulunkulu wathi no wahamba Moses waya edesert for 40 years part of his training leyo khali ngesekumela kuyi yaphosisa iyaqala kancane okay man okay ngiyayithola kahle kahle ngibambe ngiyathi bokusho ukuthi sometimes even like ama teachings that's why abantu babangilube bangiko bangajishi nokujishi transformation ayibikhona because like ama teachings lamasontweni because
baqala imisebenzi isikhathi sengafiki abantu, that's what you are saying. Yeah. Okay, no, sibambe lapho salibethu nathamani. Siyabuye babukeli kuyashisa kumnanzi la lapho babili nalabanye ku-on.